nti na yebre no ata se obi akodi MP anka wo hia so ogi VAT no kra e wo so ogi besia no de be bibi foforo wono nkrofo agegi VAT no so agogi bi afi beso no na ne as gracia de mani na yatini na enche national nansen parliament bebre ko wo say yomomo musika no musika asa yes meboa sebeboa ya sebu na jama membisa we ugiri ese wo ahya na wunyini ye ahya na metima ka so abo obra nyina me nko baabi a makọ ba mienu pe enokra na me ko toka Togo na wako man gonju fems me eduti wow Togo pe na makọ me mfu elupre nko baabi ada so it means so betima tena ha bobra no me mfu elupre da metu kwan acha ya 3 days me nko baabi a odan han ya da bia me koba de me ye no me nnafie enka ncha kola bi se koye breme okay what I say ese me di mani di akiri me nya me ho se madu me nui what I say enti no da bia hwe eto da bia o de opa se obie fun yin na se bi be ka no krom nka obi otim be to ade wo me ho ende nyina ho na me nkwala ni bi ni ho na ese se bia me sonu mu to da bia me bokechi na me so cement one time na me Bros factory ha na obi be to cement young guy bi on the taxi na oba na me say me ba ni ho nti on twen na oba na boy ni bu yefu na me say o so aso ame na me fa kashiri gumiti en chekura na me go gina cement na me say so ame afi boy no tam cement ni so de so am say that there be me man so me am so o no over 10 bucks of cement ni wie ye no na oba me was say da ma be sua de pa me nye sa de we bie mu da ya tudin anyway we pan and ka be so cement and so usunsum we a taxi driver e finka ho nbi de maso agum na me jiska ni wi am na me yo hen yeah say de wontu aka me jiska ni wi a ma yo hen nti ade nti na cement na obeto no 10 bucks man fan ko say me Ahenkan Nkansah na factory ni no so oye cement no so obetre na ho say I see. But I say customer bani penny more near to tigrum so I mean ni ama yetimi a sustain mo nyum na ya mobo no enye duro ya modern bono say edu fiada na mo ye program ti na mani age ba ya me hunyum no poto enum ne ya me de eche say ekofo bebiri nim say obobra ye duro enye no kre enye duro enye no kre eduro say me store wo ba o se sia so bi fura baka chro wo betra ho na beto de na me hu se wo mpese oto a mekwa koyeti ni bekosua bre osisi a wow na wo beto ade anopa ya ma oti ni kosua onto beto I see one time in ngofo bi fi asanteman beto chance anopa na me hwes ade mom to doso carpenter bi di akire yelelew sa ena wa mem gofo we me kasasa me se koyeti ni kosua bre o okoye carpenter ni de ba afi osresre ose yento wa ya I see. Indeed, your power is how to relate to your customers. I see. What I say, koya be faso no makasa no kredi a wo be di akire wom. So I think me your store to the bia e dan ho niam ne boy den. Nti obi wo no ma otuaka otono atwansa ye den. Yesi tuan kakra. Se to da bi na mu tuawie na mu ba abeje a na ya tutuma adwene supply den pa bro no sasika no so no is better than loan what I say interest free I see what I say nti se nipa no wo tade no no ba na obeje bi mu be ya na ye ntokwa ne we mimi nye maboka kra wo de ejeko because I no so can me capital ma plan se me nya metimi de ato bibi aton no what I say okay no we another strategy opanyina biesu a kire mo to wo wisu a obi beto ade no wo de so won to a wa ye tia manu kosua that's the secret ye be ma frefo kwan na musoma bumansana yakọ opanyina wo agene final words no enti wo so betimi abam 0201 944 485 mame for fefo dikan
Mamu adwo nwumre odi na bia kasa free. So we have not too much. Sika wo mrem. Meti azuzu nyame a oni me bedi oni ni benya ntam so. Oh, Madam from Gaza. Why? Now, Unim Diana, and Madam Java, Kandanga Javan. And you remember on our video, I'm sure I made the amount. Why are the papa? I see. The problem now from me will be moved. That's more what the talk. Oh, Namu said, if he is. I'm happy and grateful. Oh, I know I see. Mo be emra. What you say? I think we free room. Abafie. Aye, papa. I dream me yafu. Na umama kwenya mechiro kwanti ya miwefu. Mate, papa ma before free we na dey. Hey, mama adwa nyum ready me bia kasa free. Yeah. Ne ba jodi me bia kasa free. Bishop ya manso. Eh, Bishop na poma. Elaje ba me tonga na ase. Oh, me she ho. Ba na mama ya ni u ba ni nka ba kwa. Obi men parking your manso na BPH na this. Na mi cha papa. Ba me che ba ba. Parking your manso ya mo many beg pa. O me bie we ni bi o manso ma mo hu. Na so le me che that your manso man. Okay. Yate. Okay. Yate Bishop, ya da sibebre. Bishop. Mamu adwa nyum ready me bia kasa free. Hello, masa, me pacho me kasa free ati mo jibi, me mama jo. Ya je osu open kasa mpacho di no. Me FM Eda Emmanuel Agbeku. Eda wadaro ma yeti wa nyumre. Papa na kasa na mani ati pa. Na Ghana mlanti aba no, omo pajuma. Me ekuani pa mi so fit ejuma na mi jaye. You are 45 years, and one month I'm a very invest for telecom. Wow. Ekuajuma emu ajuma ni kuku ajuma ya ni ape ya. Enti ba ko so second school vota we nti Ghana form land na ba mu hia amu tie papa na mu fanye sia de. Ya ma se pa ni program na mo ya ni mo man nko so sa nyame hira mo. Ojuma pa mo ye. Mo. Yes so ya da wasi bebre Nyankopon enhira wo so. Wo su betimi aba 0201 944 485. Mamu adwa nyumedi bebia kasa free. Same tian kwa mama mo. But you need to be a free. I want you when she. I want monostone na minyandi ye. Oh, widi. Sa. Mati, yanko. We are in kind here. They are missing the men, Shana, mentally. Now, I'm so on from account TV, no other TV in the account, man. About life. No, Papa, oh. Papa, Papa, na mi sure what? Amen. What some who can assembly also Papa so do we need ko sera bia anwa. Yeah, me nimpa. Papa, na mi sure. Amen. And then mehu wai nyina nka enipa nyina nya botre se ya. Cause form wa ba mu enipa kan e fa ho boni papa nyina ufukoso e. Esa okuo nim. Na mi sure papa. Amen. Na kupon do akodu no. O se fata. Na mi do aduru be wi awo no. Na mi sure wo busu nyina. Na ye fu e wo so na mi sure no. Amen. Ya da sibebre anwa mamu adwa nyum odi be kasa free. Taxi driver na boma. Anya du mu adin. Engage ni ana. Ricardo. Mo why ade si wa biem. Me biem ba. Aha, taxi drivers music. Uma du ka to tem bra de music because na even kan no ne hwan. Ana me ke ma tena o mo so free ha. Ba mama no e ka ka no tia o tini ka te mo o yi papa. O se papa ni free ha. Onu ma ni free ha. Oh okay. Onu ni mo na me e king of grace so na teni se. Mama no Tito about friends no tia o good pa. Mo. My friends
asoma no ka about 20 kuta no jai no after ni atia se pa no community asene also in some of the pa na on die no community di pa be no mama mu se na ye inkontompu no mu twa se no so yes so yeah da si bebre mama adwo anwumre odin ba bia gasa freo yejo mama na poma nyame adom me ba chodi ba bia gasa free me pa cho me di Josephine me gasa free oda mama Josephine yentio oh me bra kasa oh no amen mama me nya esua de bebre me sua bebre me wo mamu anan oba ba ko na usmo mu bo mu go baba the bonfire enyame sisa wo usmo mu bo mu eji atamo mu nti Abrempong Anamom Tuo mama mo tie o to ho ba ko to ho a wo tie mi si wo ntie onje de ne papa ne wo fa wo ka kemi ya di tu ni su nyina akura wa ma amu na mbem you be an convocation me abrabo ikra kenemre ikra no wa start so no mo nsa wo yete anso nyame afre me so me nyame adwumenti ne wo so wo gure bia anso owuraye nyame so frɛ no ma ne be ye neju nyame nhyira no amen awaya montam frɛ no nombra yati ma ye nya bintie nfenchechere ye manum no nso ensakraamisra ne pa amen amen ma me Josephine ya da se oh kafra very bad kafra ubetimi so aba MTN 0554 820 910 0554 820 910 and a Vodafone here 0201 944 485 papa nyabre no ya book off for no okay some no there say ya bebre wom but nanka wo push me asem bi but trust here now bizam say e die ntina asem si o man mu a aya me kire ma baba me ba ma me fa ofrefo we na mama adwa nwumre di me be kasa free hello me ba cho wayade ya papa Ahenkan so wa my futu pa abrabo say yan ni yan fantasy ni ma ya Abrempong say the point in a mission mo sha mo katie pa amen ya da say okay yetimi for fefu bia biem from tato mama adwa nwumre di me be kasa free we fefu tato adaroma me ba me kasa si atunu gran se say ma me tramai wada ma yitio abanka to nyame kakaka o yisra ye memu wa ne ye mayo tie nyina wo setie ni ahobra se ya kada bua ye nyina ti onga e ti bara na e ti omuntie no mu samo bra me de bia mi te wa sam na me sam de bia mi te di ko so ta chete sa ya da pa nyame town amen yada say madaroma yentimi mfa ofefo bia biem ye bre no anya ayebre enti papa na ye ka oman nsem kakra madaroma ye montofa oman nsem no kakra metima aka ne say on say yenyina ye oman ma yenyina ntimi nya president yenyina ntimi nya MP ne kwasem enti yenso e wo form no yentimi nya ehu say yenka ho timi de issues bebre esi Ghana ha it seems say aya amampenifo e betena so no omuntie fom enu ntina omaya ya bedu bebe ya dui because hwe nanado bedi president no or the good na wo say free SHS e benefit obia no yesuro si betwam sika wa ha sika wo Ghana ha sika ni ha wo de okonkran for traffic cars or down craft cars omunya we no mdo to car no enti say obia beto car yen taxi cars na omatono every month free SHS cars yen creative fund yen creative office or GRA 3 months saloon cars 20 Ghana me suggest 20 Ghana VAT free both private and commercial 1 million
cars akesi 1.5 2 million me the 5 million cars pe any calculation every 3 months e be 2 billion free SHS ni nyina so afi nyina say 6 billion it a problem ne say but o man pani o muntimi fa bibia mbachire many party ase free SHS me a benefit me who a benefit o one obaka so wontua it's a peanut what I say enso bibia o muntimi entimi nchire mu ye kan kwa ne hiom ka me san chire madwene say o man pani wonye reshuffle nya so begie nim guase eduru ho Nanado. Yes, me guy piece of ball about 30 minutes omo bo me voice nyina. Me catch Nanado say sa kanda ba no. Omo kwa cabinet meeting I know the nsem na beto abonten. What is saying road and highways minister. Kwasi ata. Asema ya yemwie was matutu to butu. Hwe sika ma hwere beye bosumi beye nsie wo to but. Say every month bi amoze bunya 7 million Ghana 42 million Ghana cedis. Eska ketwa. Mwashiri ni nyina na o maye kokoti bibie no mampani so se wono de reshuffle party onye bi da enti anim guase no de on trust se so anja obegisa odedwa na wo ho no solution odedwa na o maka e man na gu na me ba me program na aya me mbese me ko beka me kra na me wese me push ba tie e man no eso so mutimi free go e don go tran ba bi na da bi e benye sika na sidwa no omunji binum adwen because adwen ni ba ko fotrim papa wadwen wo de ama wo ne mo ana na o ma tie o ma tag ye mu bi se ye NDC for intimi assembly wo de pa bisa mami what they say Vic oba ma ko ba ko pe me ko ngo ye hwe because wo duru ho a on visa wa duru jam na obaji o maduane adi but I think intimi me ko nyame adom ma anya hwe kura me wafuo me okoko fo 30 acres Koko vote 30. Yes, me we kura nyina sim. Metima kwada ho. Me ba store bi am address. Me hwe na store ne nyepe adwumafo mu na mkwafuom. Koko for 30 acres. I'm telling you, bisa asenefo. Koko am think hata wo mfie ho. Eye nyansa. Eye kwan a empanimfo ebedi Ghana so, omo wuru Ghana no. Adwen one day omo my opportunity ebe bi a kire wo. Ena nansa na me ne me yire ne me ma ye konkre. Ena ye beto car bi wa lodu ja na echim enso betwa me do police from the car na oba no monche no me do esaman me sound my police for no enso me ba na nsisi gwanim ese jama ne ko e me no enso mo hwade sa pani bia di po je post na ne keke wo enye ne ye be ya ye be je dimpa e wo ho adwen aya na me ho tete me aya na me ho yira me msusa opportunity ye konya bi wahin investment economy nim ana VAT ba ko na ko 8 billion bi ko be do 10 billion danu bi mi ba program mi see from bi hu VAT ba ko bi esia mi ko gina ho hwe ni to benfo bi ba mo amemo no redo so mi hwe ka no say enti ni ba ko pe tokotoka we ya wotim wo ba ni kuro mo totopoto so enye kanti ni e ba wi ase o unya ba ko trem aye but nye ka ye mindful no kwa ye befa so develop wom no makọ manim ye mantem ne ma essay ye ye ni ye what you say eja na nya ye be but I think say na insolence eja nyi say insolence wo no me meeting aye dia bon sorry I sorry they say me maka bebre say aban ache sorry no enka run time na ngase ye ko chrom de ko no ma be yi toilet and remember your 3 trips eso mu togu kwam na enkrofo fa afi omu nyina doje kofa ekwan foforo bi so die no adwen ye be ya sorry unse me see my bolite if me wa akosi ase ho woni me ntia me ye me di ka dream enkrofo no ho yes se so mo ba sorry a me de me de ka beba na omu de ombe fafom nti omba no mu nam sa sie ye esum nim me dwene ho se me ye kura na mo etwam no ebe benefit wo ene aboabo ne odan omo sabe ade eche obi oni omo nante amade eche ma beda so da mo a me bompa ye be ye 5 days amanfo enna light ninti omo ko basa ehu ewo nyina afi ho me bro no so a wote no kane e bo ho nyina no aba 90% me am siga na am de bebo street light na bo me bo wi anom de credit no so oluwa bebo bo me so de omo kire oluwa bobu na bi ni
I see. And do you scar with the bad day? Now, I say, Miss Him, because me said that Bob will be boy be moving almost some light in book. No more light be from the assassin, Miss Him. I form some light, you know. It is our Bob will bear 1.5. Would you be now or be better no bo no be trim no be behind you now? Into one yard. It is scanning here, pets when you are back, you will school and a so, into no, acquire a vassal man, I am scar, or my hecra by a year best son. Nakatu go on grandma de betu ade. Akatu go omo ba ahine betu e best son. Yenye ye niema yi. Na ye ko nyame wa oboboye ma o. Ghana for ma. Nyankopɔ bɛbɔye ma. Oboboye ma kire se niema ode ma ye no. Wa ma brofo no za o. Nti so de we nyina ma yen. Da no se wa te se ye se crude oil kura pie fu. Wo western. When no be kwa kotu adi. Ombe kwa kotu ni nyina adi na ye da so te wo. Na ne obi eye bia nyame hwe no. I see. Me tie me kasa ma no den se nye papa nyame hwe me. Yes. What ma say? Ne obi ye no o kasa den eye hypocrisy na enye papa nyame hwe no. Nti mo ma ye nya de papa. Hwe odan ayemabo adwai emai ene nsu otoi. Me se manim no mote. Mabosa. Areho. Areho. And so solution am wo no. Ye betimi de 1.5 billion per amama na tenase. Omun si dwa no 20 years kura obi enkasa. I see. Ademunya opportunity set time na so. Time Mama nka na minya na nko weko. Enimgu ase nipa cheda ekekira sempa. But minya yere penti. Oti ano asere a minya nkwala ma papa. Wow. Enti omun so da bi omun se yenye papa. Wow. Mo boa. Ma atrofo kre. I see. Oh na ma me fa sa kwanya so Pentecost ya sorry am da so do no. But omun tete nipa na bi e ba ni yi. But asofo ni timi ni bi ye one. No mo e twantro gu nkrofo so. So nti to da bi a ade me kan kre pa e ma me nkai say makosa aso no kre bi da. E to da bi a because me hwe ebi mu posture ebi mu nsamka eni omontra. But Rebecca si wenso ekoso on sorry ahodo nyina mu. Komu but ho no ne asori a eye niwu a obi ani da so. Did the ni pro nine no so be pro. I see. What I say? Pentecost ni asori ba ko a eni pa hwe so. Eye niema. Nti omo aba no omagum. Sa sister ya mi ke Emilia we twatwa to me so free. Free onu kan ona me ja Pentecost. Same boa da ko omna airtime ne metna so. Ja. Yenjire. Once my bad radio so be 4 years. Yes. But me na de ye ne apusi. Wo say me da wo so ye Pentecost ni na de yes. Ya to edi papa na wo chia mama. Mama chia me yire papa bi. Me chia me ma no. Doctor Ahenkan Nkansah. Okay. Aye. Michelle, lawyer, I'm proud of them. Lawyer Michelle Asumedun Cancer. Okay. Amia dum. Bre anyekwa. Me ba international lawyer UK. Thank this to God. What I say? Okay. Hana Jesi wan cancer. But friend nyina. Yes, me chiamo anopai. Enyumre ya. Nana esiedu. Me so me chiamo nyina. Okay. Nyame nka ye nyina ye ho. Amen. No nom ye. But me da ahenkan fo ase. Ma me na me friend odi ahenkan. Owura odi ahenkan. We free common name no. I see. Because nyame apeja no. Amen. Ti me friend owura Mr. Odi ahenkan. Me da na se. Because on manage programming. So am kwan a me da betna. And na sa platform na me bango futi me. But this platform is bigger than me be no go futi na ma subscribe ma to Facebook ne YouTube aka na ma yam mo na nyamu a da nya kwanya obogu ga chef obogu na papa me Abrempong yo Abrempong na nyame ase na wan so adwen nyame nhira o amen e ba opoku me ba oboba anopa miti oboba na mani age boy ne wisdom
that's it. No me ni agye to be na me dan no WhatsApp obo sure nyame ahira o sure and do obi atem aka wadwen sure waja se nyame apagya no amen mu nyina awurade be pagya mo amen benifo am beto mo ha nyina fish nom ene obi bia medamase yes so yada sibebre